Patala fatua tambua lau Samoa Entertainment TV mai pia MC mai fafonga. Wa matona fa vela fio no foa o tu malo le o toi fa o popo ane na suita wa mo le palo tala titil masina fou. E pe o si umu le o tolu ona mataita wa e au fiai le to fatu o na si o le fas fa longo ka peli fa longo la fa ele fa tu tasi matu o malamo si ala wa panga mali o le HRPP. O le maafonti le o tolu fo ia na mataita wa e au fiai mau usi o spuepo e mai o le fas o feutanga i mea le leo so vale Brown o le CDP po le whaavaitem kalasi ma le ausa take na seli o le HRPP. Faleta whaal to wha ale vena ale le fas ma ulupi smak fulu so Crowley wha atuto tasi. O malo ia le iaio se afianga tele le numero tangata palota i le tunu u le palota tele lua o luono. Ta lua silia le wha feisi tangata palota o malanga i se atu i ngā ruinga whaavaitaimi e se mai tangata umalanga le kota no fomau al malo New Zealand. I le whaalau loa al minister o ngā whamangarwanga whaavaitai mila tinu Wayne Fong. O atangi ai le whaasolo ina tautau fiofi mai tangata sa ona malanga i whaafoi ngā ruinga whaavaitai mi o tangata o loo whai ngā ruinga i le tunu. Ai avane awa noa mona o tangata o ato le ono masina ele o toe ngā lulue. Mai le ono afe awa noa mo Samoa ngā ruinga whaavaitai mi usilia le whaafe wo i whafo. E loa lava tangata ule tui whai ngā ruenga ila na sao whanga o le nupi wha. Na ia tā ua fo olo o maua, o malanga lava tangata i whafo. Ai olo tu mau lava le lisi o tangata le whai ngā ruenga. Ma o masalo mi ai ofisa malanga le olo o hafua ili atu langa. Pei tai o valo ia, leono o atu leono afe palo tomisia o le palo te tele lua o luono. Ai ole te talo o le to tele o Samoa o nofo mau i whafo. Ia o atu le nā taimi o tau nuu folfolanga le malo fau o le fast, e palota mai ai Samoa i whafo, i ana palota tele o lumanai. Inisi o tala o tala sanga ina le tanga luenga o leo leo fal pui pui mtoi fuata inga, le tunu umun whaamtalanga i se li o lo tau sa eilia nei le tanga luenga, o se misi e li i mata fitafi, mai mata utu a pia mo fale a siu. Tau sa eilia lea li e tusa o suenga o lo whaanga solo, i se mata upu na maliwa i se tasi e tusa, o se whalavelawele na li iputia le vaya sana te nei. Fau tua le tunu na ia so taim tanga ruenga fa ailoane i se ofisa leo leo la tane mo so se fa ingo le nei tangata ona lo masal mio lo fa upenga ina mai le te tau ona fa lata i ai seisi fa mnatu o se solitu la fono pe a so soani fa la fil tangata lo sa ilia leo leo o le numera lua e fa ilo ai pe a ia se fa mtalanga la tane. Inisi o tala o le lona sfuta si eili nei o aso talu no mai whaata si taita i loktu. O le tu maa lo o le tamaita i minista o tupe o Samoa. Ai o fai pule o palauli numel tasi muli pola analo samuli o. Mai o toi whaatui nai fo ele fai pule lava le nei. Le isi fo i maa tātia i ati ina e fai alona i tu maa lo. O le o mai whaata si leo whaafea ngainga ma o lato whalitua. I se whaata singa o le a wha awa wai pea mo ati ina e fai a inga lotu uma o palauli numel tasi. Mai le aso sfulu valu al masina le nei au kuso. Na feilo i ai mo le taimi mo le tu so sfulu iwa fai te talo. I le portofono le metisi i sa Leilua. O le nei whaata singa, o lo whaatupe le palauli nu Melatasi District Development Plan. O le aunga i so ani le whaititi o sa wanga o te tono a inga. Soli tu la fono e a fiai whanau tulavou. E au fiai mo fuala au whaasa. Le sa waina o tangata ma so ani e iai mana o nga whaapitoa. O le whaatisinga le ngata ina tala noa nta upo ta uilunga. Ai o le whaasoa ni awala e fo i ai. Mai o se la sanga ta ua fo i o mai whaatasi ai nu o le tu malo. E wheiloa i mata upu mo le ati ina o a ingam tangata lotu uma o tapu inga e le tu malo. E peo na fuafu ai maftanga au tala vau whaaltausanga i ta longa maftu wha inga. Sa nol minister o isi awala lo una ia le malo. Ia au mai a whaatasi ai o tātou tangata i o lātou tofi, ma whai sao i lati ina o leitu malo. E toa se laus fulu maritolu leo whai o tina matamai tai o tātou atunu. Leo wha manu ia ina ma mawhai o na mawafua o lātou lai sene ave ta avale. E au noa mastotongi, mai le LTA po o le pulenga o whelau a inga i lunga o lau ele le tunu. Tawala mai le fsosoani al whaltupe o laulangi. O ia wha manu ianga ma neia wa noa na mawhai o na tino mai. I sia oa onga na amata mai le masina o Aperilo. Na restala i tina amata mai ta ini. Ma amata i lua le polo kalami.
mai na ole tu pa fo yo tama ta isa va ai e fa va ya so no fatino ele nei o onga ile ulina ma le fa foi no ta vali ma fa i wai sa uninga na fa ya fa to i lo tal pule ngai va ya so ma vai ile fa uina ma le tu fa ino la to la sene ave ta vali ma fu mai lea o onga na fa aftai ele official o pule mo fe la inga la ele na tino le fionga ngal male mana ta tia le titi ta ma fa nga na tina ma ta mai tai ina ua au siam fa malia ina ta ia lai nei o onga ua mawhai ai o na whai umale manuia ma maua o la tō lai seni. Whaatai te le lava ia o tō tinām te mai tai. Whaatai mo whaamoina mai o la o tō taimi. Ia whaatai poi o te ua lava o tō tiute. I te tono o tō ainga nuunga e kālesia. Ia aua mai le tō whaamoamua ina ia whaatino ia tātou o karame. Ia re polene ia vanua. Ia whaatai poi tamā. Tamā o le ainga. Ia whapena po ia tātou aina. Ia sa mawhai mo lato lamang sua. Ia a o te ngai e oto. Ia whatinuina o nei a o kalani. Sa whaalia fo ile nganga whaaftai o nei tinamata mata i le pōlenga. Ona o nei a wanoa le au maua. Tauala mai le visoasoani al whalitupe o lalolangi. Talu mai no wola o te le itango lava se ta avali. Te o le taimi nei. Ai nau na wala o loto ina ia o awa. Ol mena na lai na walu le LTA no usu po wala ia le taya o ele sitala la uingoa ia fa manu ia ina foi il por kalam e salangona lo le mauton la ngona ia le fefe ia o mafau atu la le lunga le awala o mato mafau tele o fa la vela vitutup ai ina o tango le foeuli ma o ina o ina no no na wailo ya avea o stina mo mafaina avele ta ava alia ni se tama ita i ua le se toi popole le fatu mai ele leo ai mai se pe afatino poloka leo ele matango fiele o tilo uma tangata e mono atu le sala ile le ayo selezioni pa mai ia tātou tinām te mai tai ia o fia maua ia lai sene, o no wale la vati ke so e leo. Ia, a tonu o se mafo anga pito I tā ua leo. Ua haele tō wha. So ia tō te wha awau, hina nei so tūla fono o le tō pewai, ia ma ave ia ta avali. A leile ini tō lai sene. E tō luas hulu lima tinamata mai tai mai le motele sa wha manuia ina I lea polo kalame, a o le tō tele lava o inei polo. A tula tātou I vai tau o whao le terapika ai uwha maalo sia mai. Ele ofisa wa ai tau I muli nuulapta inga o timunga mamafa malolonga. A o whea ngai ai pia Samoa maftaula inga o Vili ma timu I lungane, talu mai le puona po. O Vili o tua o loa lea o wheo lolo le malolo si mono whata utau, e nisi o taimi, mai o tu mau pia whautua ngai timunga, ma ele solo I nisi no whanga e a fia ngo fie. Lau Samoa Entertainment TV mai pia, whaupoponga o anata mua I le aso atai au I alofa o le tua, ai wha soifua ia.